Talo fatu telefola radio Samoa le nei tai au alo maia o talo le asolua. Na vave o na maua mapu e leo leo le na sola ese ma le nofuanga whaanofo ese ana nafi. O le na sola ese o se na awina atu le che paki Aukilani le asoto na i whaanofo ese ai, ina ua mai a whaamaonia wa maua le koviti. Pei tai reporti mai le pūlenga o nofuanga whaanofo esea o le 10 minute te eile tolu i lea waulia na nafi lea na sola ese ai. Mana toe mawe leo leo le tolu se 10 minute muli muli ane i fafo ane o le fale i mangele. Tu fantasia talafolo i lalo va inga leo leo ma o lo ofo e tu i luma o le whaamsinonga i le so. E le o mautino mai le taimi nei pe na whaafefea o na sola ese ma le falitali malo ai pe whaafefea fo i na vave o na o i mangele. Ua mawhai nei o na toe tu mai i luma le aso i whaielo tu i lona lua pe a mana o iai. O le masino au kuso le ana tu ua i le ono vai aso mai le tolu vai aso na amata i le vā o le tui mua mua ma le tui lona lua. A o tau mawhai i te le se awanoa mo tangatai ave i le wha mua mua mo tui mua mua. O le aso na nawhina toe saunoa i le palemia Jacinda Ardern ma toe tu mai le awanoa i tangata ua uma tui mua mua e le toe tau whaatali le ono vai aso. Ma a whai wa e mana o e toi tu mai i luma le aso le tui lona lua o lea ua mawhai nei. Mo i lato o loo lava pele ono sai sa ia atoa le ono vai aso o loo tatala lava fo i lava noa ma e lei lava se a fianga o le periota o loo vā ai le tui pe a fua i so e suenga ma le lava pui pui o tangata. E le o iei se suinga o vaenga o lapataiga mo ni usila atoa e tu sa ma le whai unga le kapeneta na tu ina mai ana nafi. O Aukilani o loo lapataiga vaenga tolu pea o isi uma vaenga ni usila i le vaenga lua. E se ise vaenga waikato le ana amata vaenga tolu mai ana nafi o lo tu maupea. Mo Aukilani lava ia, o le ua iai na i swinga wha au popola na vaenga tolu. Le ai amata alo ia mai le toi tasili minute le se fululua na nei. O le swinga o le ama whaiona toi whailoa i whafo fale, a inga mauo a e le tatau na sili atu ma le toa se fulu tangata, ma o nei tangata e mai a inga e lua. O le whaatangana o le ama whaiona mafuta i whafo wa whaia lea fua i so enga whaasai nisi. E le te le se pipisi le whaamai pe a iei tangata i whafo. O lo sa wai foi ma le talo sanga i tau si pele vā ma isi kulupu e ono feso o tai atu i ai. Whaape ai ma le whao ngā o ufi fofonga. O lea fo ile a amata whaatanga ai ma le whewa i o tangata Aukilani to tonu lava i o Aukilani. E asia si atu i matawhanga. Whaapea iauka e whai ei whafo. Pau o lea tau sile numera se fulu tangata. Moa o ngā amata o lea fo ile ama whaiona toi tatala mai ata e au a ia tau sile to se fulu i to tonu le lio ma ia whaia siaki o whaia onga. O swinga o tā ua le aloa ia mai ana nei ma o le face mua mua leo le tolu ua whaatulanga mai le malo mo Aukilani. O le face lua ma le tolu e le o iloa se aso pau o lea o le a ilo i vai aso taitasi. Ua mana o le motu o Waiheke e vavae e se atu ia ma Aukilani. O le mana onga leo Waiheke ona ua fia se e le vaenga o lapataiga lua. Alu e se ai ma le vaenga tolu Aukilani. Whaapea le pui puinga. O Waiheke o lo ono nofo ai le silia ma le iwa afe o tangata. Ma ele iei lava se tasi mai lona motu na mawel wha mai talo neo no so whai mai le dauta. Tala le staff o lo wha talo sanga i nai foi. Le tatau na whai o tua o ye pui pui mai e tanta Waiheke mai a Aukilani. Ma o se talo sanga ua mai asa wai le mau o la au tafa whao nanga i atu. E ui o lo iai Aukilani le vaenga o lapataiga tolu. Ua tala noa ai foi ma le local board ona o le va aia lofa i lona motu e na o le tasi le supermarketi. Tasi le ambulance. To e leini moenga il fale mai. O le tuaoi ua whaamanino i le local board e le o se whainga a mea ua te te ai ia Aukilani ai o le koviti, ma o le watu inatu lana talo sanga aloa ia i le council a Aukilani. Tala mulimuli le tae au, a tala noa i tui, o le South Island e olo Taulamua e le pasene o na tangata ua mai a whaia umatu i e lua, e u i e Leai ni ana community cases. I whaamaumaunga mai le soifua malolo ina ana nafi. O le toono au pito i maua lunga tangata ua umatui o i tū malo uma mai le South Island. O kai kauda leo lo tūlanga mua mua, 5 tesi ma le 5 pasene. So o ai Central Otago, Marlborough, Dunedin, Nelson, ma Tasman. O Aukilani o lo tūlanga se fulu, 5 tasi tesi ma le 5 pasene o na tangata ua umatui e lua. O whaamaumaunga nei na whaamauina le toi tasi le minute le se fulu lua o le pō le aso sā, lea whaato a umatu. Tala nao le tae au, manuel nei aso.